Una 2015 na may pauras labod Kapampangan. Pag-umpisa taning pangadwang pulot metong Tegalugan series. Ilang masyadong dakol din Imumunang dili, magkasya. Yung magkasya, Tegalugan niya, yung mas manayon ng Kapampangan may pagyu. Okay? Pinaghirapan. Ito, pure yung Tagalog yung pinaghirapan. Yung Kapampangan na pagkasakitan. Yung baligtad, balo ko gagamitin tayo kay Kapampangan mo naman balo nung may metong yung shared boards kay Kapampangan ng pong Tagalog yun pero wala mong yung tumbalik mas manayon yata ang Kapampangan balo migpakulo Tegalugan niya yun migpabukal yung Kapampangan na okay boses yung boses panay kayong gagamitan mo naman yung boses pero wala mo yung siwala swala mas Kapampangan niya sahog Tagalog yan yung sahog itang amin pansit da kadya sahog yan yung sahog dapat bulog ya keng Kapampangan kahulugan o kaya kahulugan lokoritang H Tagalog ito yung Kapampangan kabaldugan yung panay ko pang daramdaman ngayon sobra kanyaman yung pamangan malaming sobra well kinastila ito pero wala mo mas manayon yun nung mo nung magagamit siya kitang kay pamangan sobra kanyaman wala mas manayon yun itang milalo kanyaman yung pamangan o kaya manyaman yung pamangan ang pakatadwan niya for emphasis ureta mo rin ka na akong Tegalugan ngayon sana ikaw yung sasawang albenula nung misan na kailangan siguro para ma-remind mo albentalang pasibayo tang wala mo replay makanyan nung misan magkasakit kayong panintunan laretang lumang Tegalugan keng kakatamo aguman malyari yun lang po lang keng YouTube ing search word Tegalugan o kaya Ray J1 pero yung Tegalugan at chulangan ka rin mas may niyang search keng YouTube kaysa keng kakatamong aguman misan lawin laki retang may nga lumang video pero ako chula naman ka rin nung balo yun lang yung search itanamo pasibayo masaplalang bayan ban wakikatamongan at Luigi Kapampangan takal salamat